Анда эмесе сурооңуз аз болсо узатсаңыз болот. Түшүнүксүз болуп жатпы же кайсы теманы жакшы түшүнбөй калдыңыздар? Макул, андай болбосо башка суроону иштей берели. Сурооңуз аз болсо айтсаңыздар болот. Канча 4 орунду сан бар дейт? 45ке бөлүнө турган жана ортоңку цифралар 97 болгон дейт. Анда А 97, Б 4 орунду сан деп жазып алсак, буну 45 бөлөт экен. 45 бул не? 9 көйтүлгөн 5. 5ке бөлүнүш үчүн эмне? 0 менен 5 аякташ керек. 9га бөлүнүш үчүн цифралардын суммасы 9га бөлүнүш керек. Эгерде Б барабар 0 болсо, анда бул жактан 9 кошулган 7 кошулган 0 кошулган А 9га бөлүнүш керек. Башкача айтканда, башкача айтканда 7 кошулган А 9га бөлүнүш керек. Бул жерден А 2 боло алат. Эгерде Б 5 болсо, 9 кошулган 7 кошулган 5 кошулган А 9га бөлүнүш керек. Бул жерден эмне? 3 кошулган А 9га бөлүнүш керек. Бул жерден А барабар 6. Ошентип эмне? 6975 жана 2970 деген сандар гана бар. Башкача айтканда 2 эле сан бар. Что не 45ке бөлүнөт жана ортодогу цифралар 97. Суроолор болсо узатсаңыздар болот. Эң кичине натуралык санды тапкыла дейт. Ал сан 36га бөлүнүш керек экен. N деген натуралык сан 36га бөлүнүш керек экен жана эмне? Бардык 10 цифра катышыш керек экен. Эң кичине болуш үчүн ар бир цифраны бирден гана колдонгонубуз оң. Ошондуктан жана 36га бөлүнөт. 36 эмне? 4 жана 9. 9га ар дайым бөлүнөт, анткени не? 1 кошулган 2 кошулган, бул жерден 0 деген цифра да бар. Кошулган 9, бардык суммасы 45. 45 9га бөлүнөт, ошондуктан 9ду ойлонбосок деле болот. Төрткө бөлүнүшү үчүн эң кичинекей болуш керек, ошондуктан биринчи 0 болуш керек, 1 болуш керек. 0 болсо анда ал 0ду катышпады деп эсептелет. Ошондуктан 1 0 2 ошентип акырында бирок 4кө бөлүнүш керек. 4кө бөлүнүш үчүн акыркы 2 цифрасы 4кө бөлүнүш керек. Ошондуктан 4кө бөлүнгөн болуш үчүн акыры 8 менен бүтүш керек. 2'ye bölünüş керек. 4'e bölünürsen 2'ye bölünür. Ошондуктан
2'ye bölüнгөн эң чоң жупсан 8 болот. Эми так, Эгер мындай кылсак, эмне? Бул жака таксан келишим болбой калат да. Таксан келсе, анда эмне? Так көйтүлгөн 10 кошулган 8 4кө бөлүнүш керек болуп калат. Бул сан 4кө бөлүнөт. Бул жерден 2 т 4кө бөлүнүш керек. Башкача айтканда, бул жерге так келе албайт. Так келе албаса эмне? 9 цифрасы бул жака жылып кетет. 9 цифрасы бул жака жылып кетсе, сан чоңоюп кетет. Ошондуктан 8 эмес, 6-ны коюп көрсөк. Эгер 6 болсо, анда эмне? Бул жерге 9 койсок, 96 4кө бөлүнөт. Ошондуктан бул жагы калганын 3, 4, 5, 6 колдондук, 7, анан 8. Бул эң кичине 10 цифра колдонулган жана 36га бөлүнгөн сан болуп эсептелет. Эгерде биз бая 8ди бул жака койгонубузда 9 бул жака как минимум бул жерге 6 келиш керек болуп калат. 9 бул жака болгондуктан эмне? Кийин бул жака 7, кийин 5, 4. Бул сан чоң болуп кетет да. 7968. Ал бул жерде 7896. Бул кичинекей болгону үчүн бул оптимальный, минимальный болду. Ошондуктан ушул сан эң кичинекей бардык цифра катышкан 36га бөлүнгөн сан болуп эсептелет. Тогуздун энинчisi кошулган 1 канча 0 менен аякташы мүмкүн дейт. Эгерде n жупсан болсо эмне? 9-дун энинчisi 10го бөлгөндө калдыкта 1 берет. Ошондуктан эмне? Жуп болгондо анда бул жактан айтса болот. 9-дун энинчisi кошулган 1 2 10. Башкача айтканда 2 менен аяктап калат. Ошондуктан n так болгонун карайлы. N так болсо, анда 9-дун энинчisi кошулган 1 бул 1 менен аяктайт, 9 менен аяктайт так болгондугу үчүн. 1ди кошсок эмне? 10го бөлүнгөн сан чыгат. Башкача айтканда 10го бөлүнөт. Аягы 0. Бирок канча 0 бар, ошону эсептеш үчүн 100гө бөлүп көрөйлү. Ошол эле санды 100гө бөлүш керек. 100гө бөлүнүшү үчүн эмне? 4 жана 25 болуп өз ара 2 бөлүүчүгө бөлүнөт. 4кө бөлүп көрсөк, бул сан 4кө бөлсөк эмне? 9ду каалаган даражасында 4кө бөлсөк 1 чыгат. Ошондуктан бул жерден 2 мод 4
Başkaça aytkanda bul san hiç kaçan 4'kө bölünböйт. Hiç kaçan 4'kө bölünböse anda emne 100'gө hiç kaçan bölünböйт. Oşonduktan maksimum bir dele 0 menен ayaktayt eken. Je bolbosa вообще 0'u jok bolup ayaktayt. Maksimum bir dele 0'u var. Oşon men çoğu bir 0 katacak. Ayaktayt. Bul jelde dagы эле ушулар. 10'du emne minus 1 de alsak bolut depsat bul jelde. Toz ele al. Kaldık. Tak. A emne birler var eken jalan birden turgan san eken 2'nin tabiri var. Bu kurama san eken deyil. Oşonu da ellegledi işte. Bu kurama san emne bulsan 11'ge bölünüyor. Je bolboso emne bunu misalga n0'da kichnekeyle sanını alıp görsek n0'da 3'tü alsak. Oşon demne 6 1 var. Bunu ne 2'nin gülpa kılsa olur da al jelde 2 san var. Oşonduktan bul 11'ge bölünüyor. Başkaça aytkanda bunu 11 köytülgön oşunu жазып alsa bolot. Bul 11'ge bölünse anda bu kurama san. Oşonda ele bunu dagı emne 11'ge bölüngön san bolup çygat. Ekincisi uşunday san deyt al daim kurama bolot deyt. Tekşer göreli. Al daim emes blok bul jeldeki içine. Endin olda bildi koyup koysa bolbay kalat eken. 11 misalga. Okey, bu jelde padbuk dolup көп aytpayt. Oşonduktan 2'den başladım. 1 3 3 1. Bul kurama san deyt. Je bolbosa iş kılıp kalan uşul kurama san. Tak. Bunu kayıt dəlilesek bolot. Ortosунан күзгү койгондой экен да, бул жагынан эмне? Окшош цифра бар. Симметричный. Так, курамасам. Курама болуш үчүн 2'den aşık böyle çıkıyoruz gerek. Bul sandagı 11'ge bölünöt. Allah. Bul dagı 11'ge bölünöt. 11'nin bölünүүчүлүгүн айтып берсек эмне? Tak. Tak nomerdeki standardın sunması tak oyunda turgandardın sifralardın sunması t desek kemtilgen jup oyunda turgandardın sunmasını s ayırması c dep koysok ayırması eğer 11'ge bölünse anda 11'ge bölünüp alsam. Bul jelde emne? Bul jelde 2 san var. Oşonduktan bunu menen bul eki başka jakta bolot. Bunu menen bul eki başka jakta. Simmetrичный болгон үчүн eki başka jakta da эгерде 1-2 деп кетсек келип туруп. Oşonduktan emne? S tığlar bul.
bu sanın içinde S tığlar A1 koşulgan A-enge çeyin bolat. S juptarlagı oşon özü bolat. S tı kemtilgen S jup 0 over aralık var. 0 11'ge bölünöt. Oşonluktan bulsan 11'ge bölünöt. 11'ge bölüngöndüğü Yukarı için sunması bir aralık falan şurada da 11'e bölünüyor. ova 11'ge bölüngöndüğü için bul kuramasam bolat. Biroq bul жерде kalagan en üçün kılıp bolgan 11 misal 11 özü jönököy sanda. Bul жерде oşonu aytkan emes. Je bolsa endi birden çoň dep koyuş керек эле. Суроо кичине эме экен, макул. Bul da obedin emesi eкен, makul işlep көрөлү. A, B, C, D başka sifralar değil. Bulsan sıdı bolğan san A, B-ga bölünböйт deyt. Bölünböйт. Ankeni A, B bul balagan emne 11 koytulgan какой-то M. Ankeni B, A, B. Summasının ayırması 0 bolat. 11'ge bölünöt. Oşonduktan 11 koytulgan какой-то M desek, başka aytkanda bu 11'ge bölünöt. Anda bul sanda 11'ge bölünüş gerek. Ha bunun ne? Taktağların summasını koysak 4 C bolat. Juptarlarını koysak 4 D bolat. Başka aytkanda 4 kemtilgen C kemtilgen D. C bilen D. Ököy iki başka sifra bolgandığı üçün hiç kaçan 0 bolboyt. Anan buların ayırması 11 dağı bolboyt. Ankeni bular sifra maksimali 9 bolat. Oşonduktan bul san 11'ge bölünböйт. Ha biroq bul jaqda turgan san 11'ge bölünmöndüğü üçün bunu bölböйт. Oşoň menen suroo däli jеңнели suroo eken. Tak. King suroo. Altı orunlu san eken A degen 1, 2, 3, 4, 5, 6 degen sifralar katışkan eken. Oşol san deyip A sanı 11'ge bölünböйт deyt. Oşonu dälildegile. Eger bölüngönündө emne boluş gerek? Şu A sanını yazıp alsak. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Şonda A1 başkaça aytkanda summa A'ların summası emne 1'den 6'ga çeyinki summa. Başkaça aytkanda 21. Taktardın summasını koşsak şonda S taktar kemtilgen S jup 11'ge bölünse alsan 11'ge bölünöt. 11'ge bölünüşü üçün 0 boluş gerek. C 11 boluş gerek. 0 bola albayt. Ankeni emne bul. Общий summa 21 bolgandığı üçün teң jarymı bola albayt. 11 jarym 11 jarymdan boluş. 10 jarym 10 jarymdan boluş gerek. Anday bola albayt. Eger 11 bolsaçu emiçi. Mınday kılıp koyuldu. Может. Eger mınday bolsa 11 bolsaçu. 11 boluşu üçün bul жерде минимальный summa kança? 6. Minimальный summa 6. Bul жерде эң az 6 bolat bulacak. Bulacak. 6 bolgandığı üçün bulacak. 15. 15. 15 kemtilgen 6 özü 9 bolat. Эң минимальный ayırma bul жерде 9 ele bolalat da. Oşonduktan 11'ge jetpeyt. Biroq 0'dön çoň san bolgandığı üçün 11'ge bölünböйт. 11'ge bölünbögöndüğü üçün A sanı hiç kaçan 11'ge bölünböйт. Oşon menen dälil öz ayağına çıktı desek bolat.
Evet. 4. Bagajit. Tak. Bular da oşonday эле экен. Жеңил. İçine başkaçarak türlü soru okursak. Şol kişine kızıklılar soruyor oldu. Jetinin bölüşçülüğü. Jetinin bölüşçülüğü özü жақшынаqa емес. Аны бөлүп чыккандан кийин билесиң дейт көбүлө. A менен B'нын суммасы 7ге бөлүнөт экен. Анда A, B, A деген сандагы 7ге бөлүнөт. Son bilmem eкен. Аны A, B, A'ны 10'luk sistemada жазып алсак, 100 көбөйтүлгөн A кошулган 10 көбөйтүлгөн B кошулган A. Башкача айтканда 101 көбөйтүлгөн A кошулган 10 B. Бул жерден так 98 A кошулган 7 B кошулган 3 A кошулган 3 B деп жазып алсак болот экен. 98 7ге бөлүнөт, 7 өз 7ге бөлүнөт. Бул жерден эмне? 3 A B калат. A биз билебиз, A B'нын суммасы 7ге бөлүнөт. Ошондуктан бул сандагы общий 7ге бөлүнөт. Башкача айтканда баары 7ге бөлүнөт. Мен дайылдоо чыкты. Бул жерде 7'nin bölүүчүлүктөрү экен. Üç orunlu sandığın değil. Sifirlerin summası 7 değil. Başkaça aytkanda A koşulan, B koşulan, C barabar 7 eken. Alsan 7'ge bölünөт deyt, kaçan B menen C barabar bolgондо deyt. B menen C barabar bolgондо gana 7'ge bölünөt eken. Eger barabar bolsa anda A, B, C 7'ge bölünüşün dəlilləri, yəni soru ekan. Biroq bu жерде туда и тогда и только тогда мындай экен дейт да. Эгер бөлсө анда бул экөөнүн дәлилдери дейт, же болсо мындай болсо, экөөнүн тең дәлелдешибиз керек. Эми кандай десек? Мына сумма боюнча кичине анализ кылалы. Суммасы 7 болсо A sanı 0 emez. Şonu bilip koyulu. A sifrası 0 emez. Anken 3 orunu bolsa. Birinci tekşerip çıkaylı. B menen C'ni barabar kılıp anday bolsa 3 bolat, 2 bolsa bolboy kılat, 3 bolsa 2, anan 5, 1. 100 A koşulgan 10 B koşulgan C dep 10'luk sistemine жазып aldık. Emi bu жерден 99 A koşulgan 9 B koşulgan 7 desek bolot. Dağın же болбосо токтоңуз сразу эле 98 кылып алсак 7ге жакшы экен. 98 A кошулган 7 B булар 4 болсун.
Kalgan emne 2a koşulgan 3b koşulgan s bolot. Bul jelden bul san 7'ye bölünöt. Bulardı işletmeyle tutsak bolot. Oşondo tak 2a koşulgan 2b koşulgan 2s koşulgan b minus s desek bolot. Bul jelde a b s'nın summası 7 bolgondu üçün bul sandagı 14 bolup 7'ye bölünöt. Bul sandağı 7'ye bölünüş gerek. Что bul sandı 7 bölüş üçün. Bul sandı 7'ye b kemtilgen s 7'ye bölünüş gerek. A emne bulardı maksimalni 7 ile bola alat da. Bul oko 0'ga barabar boluşu mümkün je b minusu 7 boluşu mümkün. 7 boluş üçün bul emne b degen san 7'den çoң boluş gerek. Бирок алардын общий суммасы өзү 7 болуп жаткандыгы үчүн бул 7ден кичине сан, ошондуктан бул эле вариант болуп калат, бул вариант боло албай калат. Ошондуктан b барабар s болуш керек. Ошону менен далилдөө аягына чыкты. Altı oyunlu san belirtir. A, B, C, D, E, F. Bu jelde o anan D, E, F 3 oyunlu kılıp bölü alsak, keyin A, B, C'ni oşodan kemitsek, al 7'ye bölünет eкен. Anda bu san özü daha 7'ye bölünет deydi. Bunun dalilöөнүн жолу эмне? Bu sandı A, B, C, D, E, F min көйтүлгөн A, B, C koşulgan D, E, F деп алсак болот. Миңди 7'ye bölgөндө bölsök birden gidet 34, 40, 40'a 35 tak 3, 30'a 4, 20, 20'ga 6 болот. Başkaça aytkanda эмне 6 көйтүлгөн S D, E, F 6 niye bayağı жерде көрсөткөндөй эле 6 minus 1 mod 7 что бөлгөнүн эмеси айырмасы 7'ye бөлүнүшү. Ошондуктан эмне 6'ны minus 1 кылып алсак D, E, F болуп калат. Кемтилген A, B, C. Бул өзү и так эле 7'ye бөлүнгөндүгү үчүн ошондуктан бул сан 7'ye bölünөт эгер эмне бул экөө айырмасы 7'ye бөлүнсө. Ошондо мисалга 1043 болсо бул 7'ye bölünөт экен. Анткени 0,43'төн 1'di кемитсек 42 болот. 42 7'ye bölünөт. Ооба, ошондой эле экен. Ошону менен далилдендирсем болот. 1043 кайерден алдың? Жок эле, билмеди үчүн. Эмне? Например, 43'төн 1'di кемитсек. Мисалга эле. Ооба. Бул жерде ошондой 1000ден чоң сандар болсо бул жактан бул жакты кемитсе, же болсо бул жактан бул жакты кемитсе, бирок минус болуп калат. 7'ye bölünүштүн, жок 7'ye bölүнүүчүлүктүн жакшы эмес формуласы жок деп өзүчө билесиздер го. 2'nin 2 бар, 3'nin 2 бар. Ооба. Ошо 7'nin 2'nin таракта ошо колдонбойт да көбүнчө. Так.
7 uzada 7'ler. Oşon özü eyledik. 7 menen 13'tükü birde eyledik de. Emine mingildi bölsök jönököy ajratılışlara. 7'si var, 13 var. Dağın 37 ile bir nerse olsa gerek. Oşol üçün sura olaylı. Da keyinkiler götürecek. Onu karayla. Şu suran kopkadı bana kemin közüm. 35 faktorial ушинтип жазылат дейт. Бул жерде көрсөтүлгөн. Текшерип койсоңуз да болот, калькулятор салып. Ушул жылдызча кайсы цифра деп жатат. Калькуляторга телефонго салса батпайт. Салып эле коюңуздар. 9'a bölüm erecesini kollanıyoruz. 9'a bölünүүчүлүк эң жакшы ошол. 35 факториал бул 9'a бөлүнөт. Bu sifirlerin bardığın summasını koşup çıkışımız gerek. Koşup çıksak. Bu yerde 10 taptık. Tak. 10 olsa 15, 22, 31, 37, 43, 46, 61, 49, 78, 89, 9, 8, 407, 3, 6 okşur. 5 ekan desin. Summası kança çıktı dedi. 139 çıktı okşut mende. 39. 139. 139. Ce 100 mü? 139 çıktı okşut. Şunca çıktı resmi. Şuna adaş kettiğinizde. Ben sırasıyla bölüp keterdim. Eseplep çıksa da bu prosto. 9'da bölüp keterdim misalga. Mayitten kaldı 3 oldu. 3'e bu yerde koştu öyle. 1 kaldık. 1'de koşup ketesiz. Kaç 9'dan çoğaygonda ile 9'a bölüp koysanızlar kaldık kalkala dedi de. Oşan eseplep çıktım öyle. Bu yerde 6 oldu da. Oşol süt ne bütbanın o sifraların summasını tavap tutup 9'a bölsök bölünüşü üçün To'xtab qo'yamiz. to'xtab qo'yamiz oşol. Bu yerda anchalik denememiz. Suvani eng kichine sanды tapqıla deyt. Жаллаң birden turgan. Jana ушул 103 болгон санга бөлүнүш керек экен. Башкача айтканда биз билбейбиз саныны, ошо x деп койсок, ошо x'ти тапкыла деп жатат бул жерде. Эң кичинекейини. Бул сан
103'ü bolğun sana bölünedi ekan. Eng kichkina x'ni topqila demişler. Bu sandı. Жазсақ, эмне болот? 3 көйтүлгөн 10. Vardır o bir değil. 1 Düştük. 100 şutuk. 100. Бул жактан бөлүш керек. Ошондуктан не? Бул 100'dün көйтүнчүсү болуш керек да, x'чи. To'g'ri? 100'dün көйтүнчүсү жана 3кө бөлүнүш керек. Башкача айтканда, x көйтүлгөн 100 3 бөлүш керек. Biroq eng kichkinakayni topishimiz kerak. Eng kichkinakay bo'lgani uchun x barobar 3 bo'ladi. Boshqacha aytganda bizning san 301 dan turgan san bo'ladi. Eng kichkinakay. Oshul san 3 dan turgan 103 dan turgan sanga bo'linadi. Şunu men sağ aytap kaldı. 1 minut kaldı. Oxşayt az zoom özünü öz jabılıp kalat. Sulamızda bolsa uzatsanızda da bulut. Je bolsa WhatsApp'tan yazsanızda da bulut. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga da talqaga chiqqaningiz uchun aktiv. Rahmat. Salom. Rahmat.